ライスの小さいやつが小盛りかなんか小ライス2つと、あと普通のライス1つ、あとドリンクバーを3つ。What's up mga itsaraan, mga choy og chay? So itsaraan ko isa, welcome back to my channel again. And for today's vlog is we're going to eat outside. Amigo, gwapo kayo yung book. Buhok lang? Kaya pwede lagay dito, Park. Lagyan mo pang ano dyan. Punuin ko pa kaya ng KitKat kaya to, di kaya ano. Ay, hirap umuwi. Grabing daming pasalubong niya guys. So guys, samahan niyo ako guys. Ay, Tagalog na noon. Sabanin ko ninyo guys. Kaya amang boss, ano sa mong boss. Doon naman may uli. So farewell party na lang po na mo. 19 days to go! Sabanin mo niyo guys. Tara, let's go! Wala na may...何これ？今ニュースメディア働いてる。え？いや、ブラッグ YouTube。そうだよ、これ買ったの？買った。捨てた。捨てないで。あ、そうなの？ YouTuber。なりたい。YouTuber。マジで？いやー、桜庭さん my friend。my boss。チンポ。元気ですか？あれ、バーミヤンでいいの？ラーメンで。どこでもいい。じゃあシートベルト。ナタリオちゃん。ノービデオ？ノービデオだよ、ノービデオ。なんで？みんな周りお客さんいっぱいいるから。プライバシー。はい。オッケー？オッケーです。いいね。Meanwhile, at the Krusty Krab. So guys, wala may sugti sa amo ang amo nga magdala og kamera. So cellphone lang sa itong gamit dire kay maulaw na siya magdala og kamera kay daghan kayong bisita dire, customer. So maraming kaon. Purot na mong pagkaon guys. Dali ra kayo. Purot dayon. Say mo ikasulti nuts. Busog na. Kalibre og panihapon na mo. Kape-kape na lang mi dire. Ipaabot mi sa mong amo na pa sa gawas sigarilyo pa man. So pagkakaroon kaon sa amin. Kay relax kami gamay kay muli kami taod-taod. Busog bugoy. Sakto ra pud nga wala koy kaon ba. Hantod gid sukad ganinang buntag way kaon hantod karon. Karon na solve na gid guys. Busog na. So kini lang sa guys. Balik ko tanya. Bye bye. Gaulan ame. Tiket tahu? Muteta aja. Tosite. Mancaman.
Macho. Cut. A few inches later. What's up mga kaigan? Bulas tiyo. Asa ka nakakonek? Asa ka nakakonek yan? Mo na ni nagalgal na ko guys sa Mobile Legends guys si Barabas. Mitik ni Mitik. Mythic Gaming. Ko na bugaga. Ate, kining Teresla, no? Wala ko kabantay ani. Kisa nga? Kano? Teresla. Kisa? Teresla. Ay sakit kinang buang. Bagong fighter. Wala lagi si Randy dire pati. Bayot. La mura lagi kagikan ito na mo din. Ay, basta. May pastiyo kay human na. Same evening. So guys, mga akong vlog karon guys now. That's it for me guys, and I hope you guys enjoy this video, and please continue to support Hitsuraan Kulisao YouTube channel, and with that being said, 19 days to go! Peace!